Bre ljudi, samo je Bero gamer. Ja sam dobio nove slušalce, sad pričam jako tiho, no to se kod vas čuje normalno. Evo vidite, ovdje sam na Finixcraftu, našao sam si dobro prijatelja LPC, evo da mi je subscribe. Znači sad ako im je on dan subscribe treba bi imati 7. Šta ja znam, ajmo da... Thanks. Šta ja znam, ajmo da rudarimo možda, ili ne. Šta ja znam, ajmo... Ovako. Idemo... Gdje si skeleton, šta majko tebe? Ajmo idemo da rudarimo. Na ovom serveru imate Skywars, još i u radovima imate Hunger Games, barem se nadam, Survival je zasad otvoren, imate Hub, imate Factions ovdje, da imamo koje warpove, imamo Warp, imamo Shop, imamo ovako, Bal, $5, ajmo Warp. Warp shop. Vidite kada keptate odmah se stvori, da vidimo. Dobrodošli u Warp shop, dobrodošli u Warp shop. Sel 1. Dobro, tu vidite nešto, idemo dalje. Opet dijamanti, meso, XP, drva. Pokazujem server. Šta je ovdje? Spavneri. Je li ovo normalan? TP. Kept. Nema baš puno nešto u shopu, ali nadam se da će to brzo da dođe. Ko je ovdje? Kalu, 1, 2, 3. Warp, da imamo dalje. Draw party. PvP, ajmo da imamo PvP. Warp, PvP. Ovo je valjda gore gledalište, idemo gledalište. Uto. Dobro, idemo Warp. Nether, to valjda znate šta je hrana. Znam i o to, to je gdje ubijate životinje. Enchant, draw party, imam to vidjeti. Party. Dobro, došli na Warp draw party. Pa nije nešto. Evo, to je to za ovaj server. Biće vam ovaj IP na dnu u opisu. Jako je dobar. Pozdravite, pozovite prijatelje, pozdravite igrače. Sviđa vam se server. Evo i on će vas pozdraviti. Čekaj. Pozdravite YouTube. Pozdravite YouTube. Evo tako. Ajde, bar neko da pozdravi. Ne mogu vjerovati. Ali dobro, ipak dobar je server i
Vidimo u sljedećoj epizodi.